Pini ablok bangke nang litum mapan message kewan kiran lo pini ke Pentecost day pini ke ada rong tuji church lo stame Pentecost day pini ke sanghu tumapan karjong ang church kipi labangso ni phokep Jisu Kristo sining alu det pen jo phokep ni phokep ki chok ahut karjong ang church Jisu Kristo kipiti kang mata kipiar ni lo si pini stame da rong tui amoy long stame ke talon pon lo se non ku stame cha gara wang bom lu pen stame la pen ku pen stame wang bom lo jo hai ke ho wang bom lo la se nang li tum la bang so video ju tik nang lang nung tha non da bom lo po tum stame la pen non ha la po tum ta wang bom lo si pini ke Pentecost day mane karong thira dan kipiar ni la pu tipi tum lo gara wang lo matipi nang tagara ka bang lo pini ko kopian ni po ha Pentecost day di to dam tha o tum ta bang bom lo hala tum ta phanta hala tum ta isi message karju kang tung arjidus nang de gara bang lo ho pini ke Pentecost day lo ke di chisik nai pen choi ke lok thai he si wan bo ke kerap dikon head dikon bal to mane ke wang lo si pini la bangso Pentecost day arni to rang le tum dikon tum bahini dak arjab la lam ti thethini ni ha to dak arjab la ni thethini than thang ase pini Pentecost day pu la bangso nili channel long nang li tum kadu kavi kar bi Christian tum anaphan nang li tum thethini message ki pi ye phan kupi phan se Pentecost day pulo la bangso message nang li tum thethini than Pentecost day pagala kela tumako hol bangso tan bangso ho ta si jasina da bangke Jisu Kristo to masang ho to malong karong ang church ko akam ni pini pen atang lang ta them long dan ki piani dan ni piani sone posi pini tar da kalong de talon ni to mon de pini talon to ni jinta wang bom lo pini ke ni tum arju tha pini ke lo dabrin da ke dabrin pini ke Pentecost day ani redi ado we me phone bo di la pini Pentecost day ani la ko pilo Pentecost day ani ke karjong kang cher sang tum phan ki piar ni di tum church ke wang lo no Pentecost day pini ke ase piri du ko ke lok thai se lo la me pek de gara wang bom lo ni nang le pini ke Pentecost day lo ke de si ka do beta la pindeng ke ching thang ke lok thai se ke Pentecost day polo di si pu kote da pini ke Pentecost day lo di tepi pini ke Pentecost day lo ke di gara wang lo ke lang lo gara wang lo pini ke Pentecost day lo ke di te pini ke laga do beta talon polo betul mah la pu anam adong pun ko la bangso ni apat nang he ote king ki tham nang ka pini la Pentecost alam lo non mai cheng kon ma ma chen kon ko apo da ni ro apo dok lo ke kang tu kardom si adom bom lo gira hamar lo la si ni gira hamla ro tampo ngai tu mangla ano
kero pipar pe lo betul ko di untuk di isi korte la kai jira antame mesen pen itu mapo pini ke mesen pen abang so asande mate pini ke project ason lo pini ke tum ala kan akacamata lo soba aku gamda do la pen parta pini itu Pentecost army abang hotel phanta ana me hejeme di ben mesen pen apa ini ke bang lo lang kita dong mah malong setong long lagi anak mah hidup berarti bakti nak lakha pinanji anak malong aslinya itu bini ke kini comments kita kita bang lo suruh lo masih non tu mai ceng kono nak apa tu serame tu mamai dah orang bang kempai tu masih kat prepare tu kan pacini bang padu elo andeng lem kono ya sayang bong atame mai ceng kono nak aprang singgung jir dan itu mamai ceng kono tu nak ini nomor panelnya tiga. Aruni paing konar ket ke sangani ke Pentecost de arni nang kelilo. Labang soja me ladak diku sorong tu ya mondilong stami pastor hi bena jok arna mardom ponsi labang so mai cheng ponlo. Hako ho Jesu Kristo labang so perte thak banglo. La pen thilo, la pen thulo. La pen thu si sining dam thulo. La pen aphijo phokep ni phokep ke chok arni ho si Pentecost de pulo. Abang sojai make pini rong tu mondilong stambe misen pending ponlo pastor pen cheng pon se bang putin tambe Kristo long hil jume chu hangdun long pe melo abang so mai ke cheng pon jia phan pastor pen ajok se akamang ning pi hini angdeng so isi pen pu hi pon se labang so amai misen pen cheng ponlo la pen labang so Pentecost de pu ta london la pen labang sorni arna malam kewanji aphan aluhi chophapan lo Kristo kam ke chepiduk nai evangelist Stephen terang penajok si Pentecost de alam than pon lo alang li penajok jumisen arna malam aju pon long lo kajong kang tier kusona jakong ma lepen kajong kang tier ke kopia hormu lepen kusona jakong abang solam puthak plada pen than pon lo lepen anutin la pen abang phuti tabe krisana che theke kajong kang thir pen peng set nang je la pen kajong kang thir pen si keng kam si orangi la pen do thak nang yi pusi jumi sen pen alam than po